I think will be a great final. ба финал ду дастаи бузург роҳ ёфтан, ман фикр мекунам ки Манчестер Сити каме бартарӣ дорад, аммо дастаи Интер низ ба қадри кофӣ қавӣ аст. ҳамеша дар финалҳо имкониятҳо 50-50 аст. Final 50-50 every time. ба назари шумо дар ин бозӣ ки ғолиб мебарояд? Я думаю, Манчестер Сити заберет все-таки ЛЧ, займет первое место и покажет всем свой стиль. Не веришь в победу Интера? Ну, Интер, я думаю, могу сказать примерно, на что бы я поставил. Обе забьют точно, обе забьют, там будет нормальная такая война. Вот. Интер покажет свой характер, но я думаю, там общий счет будет 2-1. Нуриддин, ба фикри шумо дар финали Лигаи Чемпионҳо ки ғалаба мекунад? خیال میکنم که اینتر میبرد اکا مانچستر هم خیلی سخته خیلی اینتر ما اینتر در مقصد بله چیکم میان منچستر سیتی و اینتر با فکر من منچستر سیتی غلبه میکند برای که این سال منچستر سیتی دسته خیلی هم بقوت و بازیگرای مقصد چی دارن پر تجربه. با فکر ما مانچستر سیتی میبرد که فکری همه بلچکای فوتبال همی است که اینتر چمپیون شد حالا که اینتر چند سال شد چمپیون نشد از لیگ چمپیون. ман фикр мекунам ки Манчестер Сити бартарият дорад ва ӯ дар финал ғалаба мекунад. Manchester City. I go for Manchester City. дар финали Лигаи Чемпионҳо ки ғалаба мекунад? با فکر مکجان سیتی برای کم سستاوش نمونه سخت‌تر اکجان هم با تنیرش مکان گواردیولا اکا چند بار уже دستاجوی پیش میپره هم با اکجان هولند اکا ختمه دو فرماسیون چخاله نمونه اکا سخت‌تر است اکا شانسش ҳарчанд ки бисёриҳо аксарияти мухлисони футбол дастаи Интерро муқобили Манчестер Сити он қадар рақиби арзанда дар финал намедонанд, вале бояд як чизро фаромӯш накард ки ягон дастаи суст ё заиф бигем то финали Лигаи Чемпионҳо намеравад. Пеп Гвардиола ки чандин маротиба ба ҳамун истилоҳи кӯчагӣ шатаи финалро хӯрдааст, масалан чанд камбудиҳо доштану дар финалҳои гузашта ки иштирок карда буданд, дар марҳилаҳои плей-офф ҳатто аз рақобатҳо берун шуданд, вале имсол Пеп Гвардиола ман фикр мекунам ки ба иштибоҳ роҳ намедиҳад. аз ин андеша дорам ки дастаи Манчестер Сити бо ҳисоби бузург не, вале ҳатман